utukuni wakwa mugio munthini bogela ndeto ku mitandaoni katikati koneni wa munini wa Musumbiri Gathi Gachagua penda mawendekethio alama nasobiwe katika ila nzama ngalikoni ya Azimio na ngalikoni ya Kenya Kwanza ila ya kuete wiwe nithyo na katika maundu amwe ni kana Azimio ni nyithitwe yasia katika maundu mo sava sio sakwani wa mwakani wa 2022 sikabingwa kana ibingwe na muthanani weyo munini wa Musumbiri Gathi Gachagua ni waisie kana kiu nicho kitaisa kwithiwa kiu kitaisa kutwaiba Mheshimiwa Gavana kwa tambe kusisia o kimia ni kwa sakwani we mwaka wa 2022 na ugathela pe mwiya ukona nyakana sava ikabingwa na uneni wa Gathi Gachagua na goju wikalata katika ibindani yenza menu itwaise kusobya maundu kwithiwa na mungu wa mthitu ya Kenya mbe po ibindenge na andikie kindu katika ithangu na itikana nzamesu no yaele kwithwa thina andwa meta wa civil society ukeza kwithwa tikindu cha atetime moka nundu wethe ni Azimio na ni Kenya Kwanza kwa mano ko kwi laisi muno lakini ukeza kwithwa nzamesu ya ina andu asuma mama NGO ma civil society ukeza kwithwa ina andu ma mwikio mama kanisa ma Islamu ala andu ningi to apotho ko ndo aningi na andu ingi yukeza kwithia be mundu ungi wibu mate manwa make wa ye ekaikwe ko tunene nesa nikanokeza kwithia kunena ni kwa Kenya yonde ni lalita wa national dialogue nikindu tikindu cha andu ma siasa mekwenda masobyo ibela nondu yona yisi ndila ningi si unene wa no ibela wala no kibela cha munene wa upinzani kiko katika katiba whether no kivila cha kike na musalia cha chief secretary yu kaza kwithia ne sindu izi sisi unene wa lakini itu taeza kunene katiba kakebo ni kati muno yanata yu katiba konde ukaza kwithia ini twaze miaka isuti 13 kuma tu akapeleka 2010 yes yutuka kula nia iko kati weata yu ona mataza ni mekwenda kuongelela katiba ilaka yu ona maeneza kwamba kula nia yo kaambite nikitumia chao yu ebaniza mutasia mabanga iteza kwithwa ni siatewa ukeza kwithia ndo ala mataito ni makwata wethe ni kundu ku andu meya ku ilobi mekala kibera makekala mathare na chao ona sunandu makakwata bandu bo mundu akakwata balua wethwa ni sindu cia human right ukeza kwithia mundu ndo ona polisi ukeza kwithia ni kusemba nundu nukukea you kindu chuchu ukeza kwithia kitio nene waba you maundu matwika nemo manene ma sindu sina tho weyolo koti ni mwingi ukeza kwithia izi not asiute itio nene wa muno yuko chuni kindu chambe kana indeto ne nini siele kwithwa ne ntandau ukeza kwithwa ni siokulania ndi kutu bikete ende tutuma okele bida tuta tanu kama tambi manene niki na chuchu ni twaweti twasikana onela eta BBA zae mienundu mwene ndi ndaithwa ebo na koti yaza kana kindu ki wetha mwikuletia andu nesa mwinyoka andu ma siasa muti tobo na you be ona thinozu you twavikapu you monene Gachagua na baile munini wa Musumbi his excellency you emunu isi mundu no asani sinundu wetha ni be na ndeto siendeye na ningi munene wa ndi no na isi siendeye na Raila you nuisi kuka kwachikana ni kindu kitebala ki ne bathei na chao nuisi no kiosani siandu tika kuliendi namba no ningi newe namba ile you nikitumi chao ukwasiu watuza kwethia you ni kwatia dola meugu meonena ni no mo matona komana niki
nundu ningi ndivo ndisi lakini ningi okusisya we mundu ebaasa ni okula niende iwetha no ndeto siende no sie kwika ende ya iona bala ithini tukwasya pakabiko bandu itwazikana trina isi ni munyoka mwene ndina nayo yuko ukeke dio bibie kekabaluka itumeka na kekabaluka nundu iwetha ni kindu mukwende inyu chibela sienu yunake mwene ndi wende kwenda ibela nda wetha ni maendeleo na whether ni liu ukasa whether ni busy you know sindu sia muthemba suta university siana ningi whether ite bicha maundu ma muthemba usu yuko imutumia uzwe when we say ni when no is no na sindu na you and my do matasende uzito mutumia you are second of a shareholder you guys are a shareholder you ndo ange ba kuni shareholder na kila mwenende wala weta wa njiko wala weta wa hustler to shareholder lakini ningi you the normal one they no yitu o tuelekele kuliwa kulia kuma to wata wiyathi ona bala ni tuita president baba tukaita president baba wa taifa tutaka kwata museo nesa wa ndeno ya Kenya tondo Nyerere wa museo wa Tanzania ukethwa nu kwendando nena no kwithukiwa nimekwe kondo metikela na kindu kikitoa kushirikisha watu yu kinata ila wokie nitaponekie ko tono twika baba o aliko lakini akalanga kwa nini apenduka kweza kwethia you know andu netina poka moyo ko ila kula kubindwa serikali kwinamba kwikika na ketwona kwa mundu kwendo twika ithe wandi andu weze kwithia no kumati no kumewia te no kumenda no kwika maundu masio agya benduka yu uru na keoka yu oka weza kwithia mwandu no mekwasya yo mukondio ni kwithia beothina yuna geruto atika campaign yu nena asilanguka nyene wa hasla ne wa mundu la windi ne ngotedia mamboga andu maasya you know tu ndoka you mina kosa kabila uweza kwenda nitokwenda kula ni jao nula mama mboga no lasa iko unabo chukindu kemwe chapata newe lukile kindu chiwa tutabisi chucha hasla azikana you share dola munene katika Kenya ni hasla na ndio of course ando alangi mundu kweka biasala mundu kweka chao ila ito middle class upper class lakini with we ando nemekuiwe kana menethe no kweka maundu takendu kicha Africa no neki kindu kenene muno yes cha kurania kana ona Africa na utona kutedia i continent yonde lakini tukona nayo ono mundu atika maundu asumanene asumasio kuyanza naomba kana mo alukelo hasla alukelo hasla ku kwake nikana tuizo kwata motongoi andu matona kwasya usu ni mundu kwewi andete usu ni mundu ni the wandu chogo wa kano inya wandu chogo na kwatiania na mausa kwania la methitwe mbaisa kwani watu eleseka na watu ya kana nthi ya Kenya ndia iso kwata mamba kana mbaba wa nthi itu ya Kenya ebindani tiendete nukuona jukikekeka wonomba kekeke nundu jalia kwikika andu makaende ya thinani itondu wasise kuya West Africa nuwesi yundi nikukwitha kwina raisi na yu mundu usu atenda kusumbika mubakelo kakwe yes ona weba katiba ni 90 ni malaeli aibindwa alituka ni president mubakelo kakwe ona kwa itia mwana ake na ende ndisika na maisho kama itia mwesu kuwe yuko you nicho kitu mko na West Africa you ona mindo majeshi
matosa serikali chabina makase kana yuni mosa no tona raia yuta ile mwene thige mituki Gabon ukona eitu yu mai matendo ubusu asikali musikala kwete buti na mwitu ethi kula weta ndo mubusu ukaza kwetha raia ni kwa sakana chuni kesio ne manoete you ko nomba ka andu yu matongo chato mama nekana ko andu maambie kukela mwiko kukela ute kwenda kuti wetina no kenda ukwenda otethi na ko umundu ale usumbikanesa you o mwikosu ukayasana no izi ngo mwingi weba ni 70% Africa mwika 35 na itina yuko nomba kama ete mekale mechonjo atongo na ni ko atia ningi no tokeso byo na Kenya otu obadhuku tibadhuku ta kunduku kumuni kuthuku withwa kunduku mona atongo imebika ku ta West Africa ndisi itano yuni si na mako kaza kwethia kunduku ngita mali mutongo itabika ku ona mutongo la waivo o waiwa aita to dibandu ta elodi o the yake